چیروکا me îşev bi nivîskariya Yasemîn Elban çîroka Xecê li dû Celadet Bedirxan ji weşanên dara derketiye. Rojnivîska Xecê wiha dibêje: Îro danê êvarê hêj ku tav neqelibî bû û tîrêjên tavê di nav odeyê de direqisîn, Xecê bi hevaleka xwe ve hate odeyê. Xecê serê pêşîn kincên xwe yên gelêrî yanî cilên kurmancî yên ku dê sibê li xwe bike nîşanî hevala xwe da. Bi dûv re pirtûkên xwe yên li ser refikê û bi şûn de jî ez nîşanê wê dam. Yanî rojnivîska xwe nîşanê hevala xwe dide. Wer dixuya ku dê sibê Xecê bi hevala xwe re biçûya derekê, hevala wê ji hemûyan bêhtir bala xwe da ser min, li min nihêrî û got: Xecê, tu çi baş dikî serboriyên xwe tev li ser rojnivîska xwe dinivîsî. Ez ê jî ji xwe re rojnivîskekî bikirim û ji vir şûn de ez ê jî serboriyên xwe yên rojane li serî binivîsim. Xecê devlikem bû û got: Rast e, her çi diqewime ez tev li ser dinivîsim, ev yek jî pir bi min xweş tê. Xecê tevî hevala xwe ji odeyê derketin û çûn. Bîstek şûn de Xecê paş ve vegeriya hat, ez hildam û danîm ser maseya xwe, rûpeleka min vekir û wiha nivîsî: Rojnivîska mina xoşewîst, rojnivîska mina delal, rojnivîska mina ezîz. Ez îro ji serê sibê ve heya niha bi ku ve diçim teyrikek li pey min tê. Teyrik, çivîkek, çûkek. Ez çendê ji polê derdketim û diçûm baxçeya dibistanê, ew dihat û li nêzî min vedinişt. Lê gava ez bi ber ve diçûm, ew difiriya û diçû. Min ji hevanên xwe re jî qal kir, bala wan jî kişand. Ku teyrik li dora min digere. Wan jî çendek em şopandin. Gava ez hatim mal jî min dît ku ew teyrik li ser banê mala me, yanî li ser xaniyê me veniştiye û li min dinihêre. Ji bilî wê ez îro pir kelecanim, ji ber ku sibê 15 Gulanê ye û roja cejna zimanê Kurdî ye. Sibe zû em ê bi tevî malbat, mamoste û bi hevalên xwe ve biçin seyrangehê. Li wir bi coş û bi şahî cejna zimanê Kurdî pîroz bikin. Mamosteya me îro ji me re qala girîngiya cejna zimanê Kurdî kir û wiha got: Di sala 1932 de roja 15 Gulanê Celadet Bedirxan û hevalên wî pir tehb û ket dane, kovareke bi navê Hawarê bi tîpên latînî û seranser bi Kurdî weşandine. Ji ber vê yekê her sal 15 Gulanê weke cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Yanî Celadet Bedirxan û hevalên wî di roja 15 Gulanê de sala 1932 de kovarek derxistine bi navê Hawar ji wir û vir de Kurd wî rojê wek roja Kurdî, roja zimanê Kurdî qebûl kirine û cejn û şahî dikirin. Mamosteyên dibistanê tev ji bo şahiyê bi şagirdên xwe re bernameyek amade kirine. Hinek ji bo wan, hinek ji wan koro, hinek şano amade kirine. Mamosteya me jî her yek ji me rûpelek da me û got: Her yek ji we van tiştanok û zûgotinokan ji ber bikin, yanî ezber bikin. Sibe weke sürprîz derkevin, li ser dikê û ji mêvanan bipirsin. Li ser ew rûpelên dabû me gelek lehevanînok, tiştanok û zûgotinok hebûn. Ez ji niha ve pir kelecanim, pir bihêcanim. Loma ev cara ewil e ku ez ê derkevim ser dikê. Hêvîdarim kelecaniya min heya wê gavê derbas bibe. Ez ê niha biçim razêm. Heya sibê êvarê li benda min bimîne êvarê çi biye, çi qewim ye, ez ê dîsa li ser rûpelên te
binivîsim. Rojnivîsk jî wisa dibêje. Xecê pênûsa xwe danî ser maseyê, rûperên min dan hev û ez danîm li rexê nivîna xwe, aliyê balgîva xwe. Bi dû re çû li ber paceyê, hinek li derve nehêrî û xwe bi xwe got: Ewran dagirtiye, hêvîdarim baran nebare. Ger ku baran bibare, dê bernameya me ya sibê betal bibe, yanî îbtal bibe. Bi dû re çû raza. Piştî ku ew ket nav nivîna xwe, hêjî bila wê dihat, wer di xuya gotinên ku mamosteya wê dabûyê ji ber dikir. Piştî demekê bi xew re çû û bû ximexima wê. Sibe zû ji xew şiyar bû, kincên xwe yên gelêrî li xwe kir û çû li ber neynikê yanî eynîkê. Wê gavê diya wê hat û got: Xecê, kincên te pir li te kirine, de were em bi lez biçin, bila em dereng nekevin. A ev jî xecê û cilên wî ne, cilên kurmancî. Ew jî eynîk e. Nîşanê hevalê me de jî. Nîşanê Ashtir. Ev ya jî bira hevalên kamera jî bînin, ê ku me temaşe dikin. Derî dadan û çûn, perdeya bêdengiyê ket nava malê. Her der di nava bêdengiyekî de ma. Bes car caran ewta kûçikan û car caran jî çiva çûçikan ji derve dihat. Hê tarî neketibû nava malê, xecê bi dê û bavê xwe ve ketin nav malê û perdeya bêdengiyê jî ji holê rakirin. Xecê weke her carê bi coş hat û bi destên xwe yên nermişok dest bi nivîsê kir û wiha got: Rojnivîska min a delalok, weke min şeva din ji te re gotibû, em sibe zû rabûn, siwarê otobûsekî bûn, gelek kes hatibûn du otobûs, heta dev tijî bibûn. Piştî em birê ketin, ajokerê otobûsa me stranên govendê lêxist, rêwiyên otobûsê giş li ber stranan çepik lê dixistin û wan jî stran digotin. Di demeke kurd de em gihîştin ciyek wek çîmenzarek. Me li wê derê barê xwe danî, peywirdaran bi rêk û pêk em bi cih kirin. Keç û jinên wêr tev cil û bergên xwe yên gelêrî li xwe kiribûn. Mêran jî şal û şapik li xwe kiribûn. Ev der bibû cunbişa rengan. Hê bername dest pê nekiribû keç û xort, jin û mêr ketin milê hev, govend gerandin. Ez nû hînî govendê bûbûm. Ez bi tevî hevala xwe ketim poçka govendê. Xortê ku sergovendî dikir, pir bi hostetî dileyîst û destmala destê xwe ya kesk û sor û zer pir xweş dihejandin. Em dû sê caran li pey wan çerx bûn. Ji nişka ve muzîk hat birîn û govend belav bû. Paşê pêşkeşvan mîkrofonê girt û bi dengekî bilind wiha got: Gelî mêvanên hêja, îro bernameya me gelek têr û tije ye. Di bernameya me de şanoya zarûkan, govend û koroya zarûkan heye. Ji bilî van, sürprîzekî wan jî ji we re heye. Lê serê ewilê taşteya xwe bixwin, bi şûn de bernameya me bişopînin. Bi dû re weke duruşman bi dengekî berz got: Bijî roja cejna zimanê Kurdî, bijî roja cejna zimanê Kurdî. Yê ku pêşkeşvan weke sürprîzekî qal kir, ew bernameya me bû. Yanî bernameya zarûkan. Ji ber vê yekî heyecanek bi min girt. Di wê navberê de dayîka min bang li me kir û got: De werin, taştê amade ye. Sifreya me ya taştê gelek dewlemend bû. Me hê xwarina xwe neqedandibû, min dît sihek li ser serê me diçe û tê sî. Min dêna xwe dayê ku ew têrika duh li dora min digeriya, eynê ew têrik e. Eynê ew çivîk e. Xofek, tirsek ket nava dilê min û çavên min jê neqetiya. Têrik car caran bilind difiriya, carna jî pir nizim dibû. Di wê navberê de bername dest pê kir û bang li me kirin û em çûn. Me li bernameyê temaşekir pêşî koro derket. Strana wana ewil zimanê Kurdî bû.
ستران آنجی هلبست اوه به خمر و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی هوالان ستران آخوا گلک خوش گوتن کسین ورجی گش بوان را گوتن پشت را شانو و گوونگر در کتن سردکه دور هاته مه روژنویس که منا خوشکوک جه هیجانان دل من وکه داهول لید خست لاش من تف دل رزی خویدان جه سر من دا آوید از بوی حال درکتم سردکه و مام لحویا دورا خواه هر چنده در باز دبو کلجانیا من هیجانا من زیده تر دبو حوالا من جی به کلجانیه کتبو پیشکشوانا کچ پی حسیا هات دست من و یا حوال من گرد و گوت چه ام بنیرم قد شرم نکن به ویرکی به جسارت لچاوین تماشوانان بنیرن و گوتنین خواه بیجن پیشکش وان بکن چاوا کو سهرک چه بو کلجانی به حوالا من و نما ویل چاوین تماشوانان نهیرو گوت در ناکه و جماله هم جوانه هم کاله گه شوره گه مرتاله هم نیاره هم حواله گه شیرینه گه تاله که گلو کی دزانه اف چیه؟ کسی ور تف فکرین پشت را کچکک جوان درکد و گوت زمان گه شوره گه مرتاله هم جوانه هم کاله در ناکه و جماله یا کسی ور تف فکرین پشت را کچکک جناو وان درکد و گوت زمانه بشون ده حواله که مل تماشوانان وگری او سه جار لسر هف و ها گوت چومه لبا دو حب ترزی سر وان درزی جبو حبک درزی گلو کی دکاره وکه من زو بزو سه جاران لسر هف بیجه یعنی چومه لبا دو حب ترزی سر وان درزی جبو حبک درزی چومه لبا دو حب ترزی سر وان درزی جبو حبک درزی جی تماشوانن کرکک رابو سر خواه کرک و زو گوتنگی ببیجه لی نکاری هر جاره خواه شاش دکر تماشوان تف بشاشین کرک کنیان هیدی دور دهات من یعنی دور دهات خجاب چوک ده من جیج تماشوانان تشتانوکک بپرسیا من گوتنین خواه تفج بر کربون از بر کربون لی ترسا من او بو که از لبر هیجانا خواه جبیر بکن بینا من چکیا من سر خواه را کر هوای که از هلمکا کور بکشینم و هنک بینا خواه بردم من دید که دیسا او تیرک لسر سر من دچه و تی ترسا تیرک و کلجانیا من تول هف بون کت نوا هف دور هات حوالا بریا من میکروفون گرد و گوت بلو باوی من تشتک کتیا چاوی من خالی بحل دارک بپک کور بتاقه حوالو دوراته پیشتی که داوی لگوتنن خواه آنی میکروفون دریجی من کر که از میکروفونش دستی وی بگرم هی من میکروفون نگرته بو هاو من دید تیرک هات نکلک لسر من خست پاشه از هلدامو برم عجیب هنگ چاوین من بری ام لحوای بلند بون ام ده سر گلک چیا و بانی دشت و زوزان و زریای آن را در باز بون لتیره سوار بیه پشت را لجه که هیدی خبرده عرده از دانیم برده بیره که فردا و چو بیر او تشتان که آفته ده از چوم لسر بیره من لهندر بیره نهری من دید که بیر تجی آوه کودکک به وریسه و گریدایی و دهندر بیره ده علقاندیه بیر دناوا بخچه ایکی ده بو در و دورا بخچه به گل و کلیل کان و خملی بو دناو بخچه ده خانیک هبو و لبر دریغ
لبر در خانی گلک سولن میران هبون. از هیدیکا چوم و لبر پنجره وکری سکنیم دنگ کسین هندر خوش دهاته من. یک جوان وهاد گوت دبه لگوری من کسک و کوواری ناخوینه. خوبه عاجز نکه یک جیه نکارد بیجه. یکی دنجی دگوت جخوا کس نزانه به تیپن به حرف لاتینی بخوینه. جوان یکی دگوت جلادت کره من هما دست جوه خبات برده ده سر تپیب که بلایه. من مراق کر که گلو اوقالا چد کن. از بهتر نزیک پنجره بوم من بالا خواه دایه که چند میر نافسر و چند جوان لسر ماسهی که رونشتنه لکوواره که دنیرن. جوانان یک جسر ماسه کووار هلدا لی نهری و گوت از تا پیروست کم جلادت. اف خبات که هیجایه لی از نباورم کسک تشتک جه فهم بکن. همو به هفره برای خدابون میریکه که او دسر ده گوتن نیینی گوتن نباش دو گوتن ویجی سر خو بردا بو برخواه او دفکری پشت هیدی سر خو راکر به هرس کووارا لسر ماسه هلدا و جاردن آوه سر ماسه و پشت را گوت ده باشه مادم که هون تف نیینی دبینن از جی کووار در نغم. هی گوتن ده دوی وی دبو چاوین وی بمن کد و زیق لمن نهری گاوا که من جروی وی دید من او ناس کر. روژنویس که منا دلال او میر جلادت بدرخان بون. میر زمان کردین. ده شاهی زمان ده پوسترا وی لسر دکه هلاویستی بون. ایشلیکک برنگ زر و هوریشمی لی بو و قراواتک هیشین دو سوتیه وی ده بو. من وی گاوه فهم کر که تیرک از آنی بوم سر دورا وان. وقت وان. پشت میر جلادت بدرخان لبر من و هات پنجره و کرو گوت تو کی؟ تو لوی داره چه دگری؟ دیسا از بکلجانی ببوم و من نزانی بو از چه ببیجم. پشتی دو سه دقیقه شونده من بویرکی گوت از جدورکی پر دور هاتمه جزمانکی پیش و هاتمه. وی چو دری وکر و از برم ناو ماله کرسیه کی دا بر من و لسر رونشتم. کسی لسر ماسه رونشتی بون تف آخافتن قد کربون و لمن دنهیرتن. پشتی بین ودانه که شونده میر جلادت بدرخان به زمانه که شیرین گوت که مالباتا تلکویه؟ من گوت از نجوه دورو زمان من از جدوره که دن هاتمه. کسین ور تف کنیان و بچاوه نباور لمن نهیرین. لی میر جلادت بدرخان لمن وگری و گوت دجمره ببیجه کاگل و توشکی جان دورو زمانی هاتی. من لناف چاوین وی نهیری و گوت اج سردما 21 و سالا 2019 و 15 گلان و آتمه. همو به هفره لمن نهیرین به دو ورجیل هف نهیرین از رابوم سر خواه لمیر جلادت بدرخان زوریم و من گوت از تناست کم تو جلادت بدرخانی. جلادت حیری ماو گوت تو کی؟ من گوت ناوه من خجه. جلادت گوت خجه دکا بیجه گلو تو به چه صدمه و به چه آوائی هاتی ور؟ من گوت از جی نزانم لی از ویا باش دزانم که ام جبو پیروز کرنا ججنا زمان کردی چوبون سیرانگه از لسر دکی بوم تیریکک هات از هلدام و آنیم وی زمانه. میر جلادت بدرخان به شاشوازی لمن نهری و گوت خجه گلو جبو چه صدمه روژا 15 گلانه بیه روژا ججنا زمان کردی؟ من گوت ماموسته همش مره گوت که ده سال 1932 و 15 گلانه ده میر جلادت بدرخان و حوال نوی به ناو هوار کوواره کی چاپ کرنه. جبر ویه که هر سال روژا 15 گلانه وکه ججنا زمان کردی تی پیروز کرن.
çavên Mîr Celadet Bedirxan û yên hevalên wî bel bûn. Hemû bi hev re ecêbmayî li min dinihêrtin. Celadet kovarê girt destê xwe û got: We bihîst, êdî kî çi dibêje bila bibêje. Ez ê vê kovarê darxim. Pişt re ji mal derket û çû li ser keviya bîrê rûnişt. Ez jî çûm li rexê wî rûniştim, li kêleka wî rûniştim. Bi şûn de li min vegeriya û got: Xecê, zarokên serdema ku tu jê hatî bi zimanê Kurdî dipeyivin? Xeber didin? Diaxivin gelo? Min kir ku ez pirsa wî bibersivînim. Hew min dît ku dîsa teyrik hat, nikilek li serê min xist, ez hildam û birim. Hingê min dît em bilind bûn, piştî demekî hêdî xwe berda jêr, min danî erdê, fir da û çû. Cihê ku ez danîbûm nêzî şahiyê bû, loma dengên muzîkê xweş dihat. Ez bi ber deng ve çûm, min dêna xwedayî ku hevalên min tev ketine der û dorê li min digerin. Gava wan ez dîtim, pir şav bûn, hemû bi hev re hatin û ez hembêz kirim. Giş tev li dora min kom bûn û rewşa min pirsîn. Min jî ji wan re qala Teyrikê û Celadet Bedirxan kir. Pir li wan xweş hat. Giş xweziya xwe bi me anîn. Yani gotin xwezila em bûna şûnata de. Ber êvarê şahî belav bû, em vegeriyan û hatin mala xwe. Rojnivîska min a xoşewîst. Roja min wiha derbas bû, lê hê jî dengê Celadet Bedirxan di guhê min de ku got: Xecê, zarokên serdema te, yanî zarokên serdema wextê ku tu tê de jiyan dikî, bi zimanê Kurdî dipeyivin? Bi te bi zimanê Kurdî dipeyivin? Erê. Ez û tu di vî dîwana xwe de şahidê vî ne ku em bi Kurdî xeber didin û dengê xwe dixin kamerayê, da ku êko bixwaze jî meh guhdarî bike û ji me îstîfade bike, feyde bigire. Em spasiya xweşkî re dişînin, cara yekem ji Celadet Bedirxan re dişînin ku kovara hevalê derxistiye, ku li ser Kurmancî xebat kiriye û kesê dûdiya kî ye? Yasemîn Elban e ku ev çîrok ji bo zarokan nivîsandiye û ez jî ji te û ji zarokan re dixwînim.